anum na okokofro eye enwo bepo no ofro nwo bepo no na awurade asem ene ne tumi asuafo no call ne nche na omu bisense owura ye pese ye bisawo wo maye etosumienu na anase ebra no ekwa awie ya ene mebe na besie ana wo sha ase e kire won se ekoba se ebra no kwa awie ya amai be sori amai so mo betiti ako ahodo afei edu ba bia nsuyiriye ne niema basabasa be piepie e wo wiase ne mu ni nyina echi niema ekoso ni nyina momfa ntoma dwem se na wieye na nkasa nyama na annam se onyankopon tumi ne na hoden be ye kese ne bra no beso a de mu behunu se antamara awia ebeduru so na awia no duru so mu ade ba ko won se osrane emehran na ensuruma ye hunu hwan ni nyina betutu aba asase no so na ebego so na afei ye beti asase woso akese na aprada bebu bom ne man niema wosoro ne ahemam no ebe woso Jesus onia se saadie wei baba besidia na obi a wo tie yen enadan me pesa otie ase se onyankopon wani tumi so na obo osoro ne asase edi saadie ne niema ewom dia maye no ebra bi beduru ama obefra onipa na saadie me nyina bedadi. Praise the Lord. Hallelujah. Eso wode be wo so amoni ba be hu se ai dia adurei nei na me gina enti obi biara wo tie me anopa so betie me awia so betie me nwumra so betie me dasuom bra ma no da so amene wo kasa nko ade me pesa wo de to adwum se sakra na se sawadwen efisa osoro wode be wo so otumi bi ba be siasa se so amani pa be hweboafo na so ye be ya nya no. Praise the Lord. Hallelujah. And I don't know me besides say for him wa kwhye and I'm say be catch you say enanu ehi but had Jesus Christ aka kire yen say ebra bi ba bedro osoro hoden ebe wo so tumye wonyankopon de bo asase de bo osoro no obe wo so no na he no nipa wugira say wonni awurade say wonni mo wonyankopon a efa he na wugira. Praise the Lord. Hallelujah. Atamuda kase no bibi baba asase no so na de ba asase so no e kire nipa sai onipa bia bone a woye bia nya adwensa kire na fa homa wanyankopon efise wono na tumi nyina aya ne dia. Na okasa ba no na o kire won se ebedu brebi afei amamienu ebe yamade obefa ba ko eja ba ko emama mienu be kwa fuom obefa ba ko eja ba ko na no na mtrase bisa me ho se na se ekoba se ye mienu ni akọ na biribi asi a hwa na ekọ na hwa na etrase se oba wutie me pesa oti ase se yo odi asase no dom yen ya woso ye nyina ye didie no waka kire yen sa ebre bedro ma afei odi oseye kase eba na obebupo asase wei na wa osoro awoso na ntumi ne ahoden afei ye mehu awia bio esum kase betu nipa na sum na ebetu nipa ma na se na nipa ejina. Jesus Christ. He na nipa ejina boni suni ade bia wo mu a wo ye biara ana me tofo sa sakrafri akwamoni nyina so na so ne fri niema wo ye ho na wanyankopon so no ye no kwafo do ade na sa se to ho no obesa befa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So when ti ma mobra papa amfa ho ma Kristo agenkwa no awiese nyina ya ne dia na dom nyina be kwa gina nanim ne akobu akonta no se wamfa ho ma Yesu na wopie don hwiri ya ehe na wo beko ehe na beko nipa mobo na se do ba bia na nipa wi afiri se wanyankopon do dom ya no ebra be dom nipa ewu akogina nanim na de nipa de ne nipa dua ya kra no koka ho asem na no kan mo sentimental 12:36 and 34. What say? Mijra onyankopon asam so. De wo waye biara ano na akoka ho asem. De onipa do onipa dua ya so we papa so we bone obekwa akoka ho asem. Enti mijra ka kiro. Obi a wo tie me biara. Yesu Kristo say osoro hode be aba wuso. Apra na ebe bubom. Ya wiese se de esisi wiase. Yes. Nipa prisika nipa prewudie nipa preniema basabasa obi kum obi onwene ho baby o
ba wi fi so be kwa gina no kwa gina okasie nanim na ba de odi onipadua ye no wakaka ho asem ahina onipa ba hatemuada kasie no a eba no semframa no ba sensuo ba se biribi na esie se gya na eba ahina wo gina anopai awiai anyumrai bring nabra wo tie me biara se wo ba record no watie no me gira ka cho se atemuda kasie bi da yanimo na atemuda no eda ho no eye biribi kasie se di onipa be ye biara praise the Lord. Hallelujah. Ebiase wey emunyada ebiase no munyada ebiase se yade ahosi ho se afode a etuhwa na sombo na yegyina wonyankopon asem nanim na awurade nam odom ne tumi suso yamu na yade ho bobra papa efata edwamansam krondo sam ayerfa sam awudi sam eniama esisi miamia nyina kyerɛ sɛ ankyana Kristo ba na wa wutie me Kristo bia wo kwan hen so we jana usum ni yia ania eba no se Kristo ba wo di anigye ba dan e ba hia no na se wantimi anyira na wo ye de wo pɛ na wo bo bra se de wo pɛ na se ko ba se wo wu a fatu adwum se obuo nachi atemwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Atemuda kasia no aso de abeji se gurudu na asase awoso ka na wodi nam na befa hen ka ni nya ba bi mfa aponi mu nyama nyina besa afasase be da prada na no ne bo nso Nyankopon tumura no osane wo munkum na no na sa oba obi biara wode ne krato ho ebo abrabo papa no obehia Jesus. Hallelujah. Amen. Shia Jesus. Amen. Na momu be ya hobibra edwamansam awudie krono kunsum mpapamu entitimu wodi akayo ne epuhuru atena asase no so a enso be hia na wo be hia no wo wodi awu kwagem. Hallelujah. Amen. Obi a wo tie me biara woni abema me wa me tu for say atemuada ho na esoro ne nyema mu nyema nyire be jai esum surunko beba efiso se awia me bio no soro hoode awoso na nsuruma tetiegu adano na asamasa adano na asam asa woni wosika woni sika we hianio we tintio we tietio we kasio said you sitie biara satan no na asam no asa ejisa wo tie me a me wa ha two for say atemwada ho emo ni pentino bobra fata ya gen sachra na fatu adwunu mu say Yesu tumi ne na ho de no se me som no nko ade a esum no ba obema ha bi apia ma me na obeso me nsa na makotra da nkwa da kwanya ebi masase so da ona nada na ya ni ji. Praise the Lord. Hallelujah. Ne wiase musiegu anyira besu ni baba boa wa ho no bere se satam no open kwaje na nsu ani ho ma sabre no odombre sabre na ye nkwaje bre sabre na ye odombre sabre na ye nuonyam bre sabre na ye nhira bre se wodo ho besi ho amma Yesu no otu anamon afata Jesus. And that's the Abbas as a crowd, yes, Sakawa. Nipa kum nipa, Niama nipa ye, Sika, what is Sikano quine? Mingazam Pesicano, Namon Pesicano Nequaso. Hallelujah. Amen. Mingazan Yajumo, Yajuman Nequaso. Niama be a warrior Piera, Sawan for Wakuman to her, and was at Temuada, na yes, Bebu Mataya, at Temuada, Uniabama. So we fear and na me kaiwo amu say atemwada kasia no Nyankopon nam na dum ni tumi so na murunku mu besane no sania Jesus ewiase so do ho to ewiase na wo so ewia no bedum so do ho to Nyankopon body be so te sansuruma ebetutu agufo so do ho to Nyankopon body be so say bosomia no enso bedum na wonyame no dum ahe na wugina enti obi biara wode ne ho to abody be so sa me sombosom me sumunsuo Nyankopon tumi na ho ade no abeyi sa ne mani nyina afi enti Bible say momfa mo wonto onipa ba nkwagie ni ne mo so.
Hallelujah. Amen. And then anything power boy ayira enti ma wati asiese so do ho to ho asumo nyankopon a sumni ye. Amen. So we are elder ye. We are suffer ye. We are apostle ye. We are evangelist ye. Obi biara wo de bibia sha ne nsa no. Anam so nyankopon ho ye be kwa hie wurade ntino. Osoro be pai nkurunkum no wo so na hoade kese bi asi. Na dan wo nyankopon be yi nanu anyamadi. Na wo som no wanya be partner. Hallelujah. Eba sa otiasia se onyankopon ni tumi ne na hoden edagasia na si edagasia no ba edianimu eni akiri Jesus. wase se wote se ekoni akosam ne mframa ne nsuo ne niam bi sisi miamia na asase wo so a kai se oba wo yia ya wo komu e kire se akwada no beba nti niam na asisi ne nyina kire se ancha na Kristo apie enti me ma wate ase huru na tie na yo Amen. na sa odo homa Kristo a odo no bobo abotre soronko na ye ni adaya obechiro de won kwangumam na wopia wanka achiri awrade nshiraw Amen. awrade mpajaw wa wutie ya no awrade nchiro de kwangumam na hunu sa atemu akase ya Jesus. Ewo bobre ye ya Kristo pia wanyira awrade nshiramo otire no nshiramo onyam kase wo Jesus name. Amen. Amen. Papa yadase nyame enhira papa message number no yenyina yenhwe na yensa kira ya adwene yenyina yenhwe na yensa kira agena osoro ahenie no aben sabre ye betwa so afri aha worship na be koso ofia ha no obi amfa no ho hyem ba bibia wo bia se wote wo kete so se wote wo ho ba bia wo ti bia no fa ho hye worship ayeye mu na benya so nhira na wanya ho ahoden se ya kwantuo mpo a na do ho hye worship yi mu no hey ebeduru akina sesebra ha no ebeduru akina sesebra ha no na de ohwehwe bia no na won saka mama amen. Hallelujah. So Fernandaji odaroma yentoa so emfri aha Yeda atiefo nyina ase. Osore na bubu Jelico afesu. Sa De dwomto ana ebubu ye. Ti yenim se ene onyametumi eti ase ntino. Se obi biala ewo ha wo amane bia. hey Yenim se osore yi enko na wiye no na onyame wa man basa so. Hallelujah. Amen. Jesus Christ. Mama Yeshira Ejo Namye O Name O Fata Aye Anadu Mama Yeshira Ejo Namye O Name O Fata Ese mama yeshira Ejo na me ole Onya me fata aye Ete ya do mado Ado biamenya hey Ado na metiase Emona kame ho Metiase Emona Yesu Emona Meyema Eyo namina dumo Ado Mire
Mure muna meyema Una metumfo okeye soda Wole watabaka se owo ye oba Mure oba tampa okaya famu Oma ye Ampara una metofo Jeye soda Wone watabaka Nure obo Yehoba Ampara oba tampa Okaya famu Oma Una metofo Osheye soda Apala watabaka Ode obo Yehoba Ode oba tampa Mire okaya famu Oma ideya Ode oba tampa okaya famu Oma Obatampe okaya fam O say your boss oh behu wode na wa sorry Say your boss, oh, mire, na, sawa, sorry, apala, ampara, sorry, onamebo, shano, Mese Azaya, Yohani. Anadi wahibia late sewo Yesu Kristo Ampara Esiria Siama Ina Kasa Wokoto Nao Anadini moja nwate o Yeho Mire Anado Swaje Wode Konema Imojana Besini mojana to Yeho Apara Atoje Mire Wade Imojana Anaje wade Konema Besa wade Kone Nemojana Nesini mojana to Yeho Anado Atobiade Yampa
Anadu mese momla meshano. Why you sign why you sign? Mese momla meshano. Why you sign why you sign? And unti momla meshano. Mese momla meshanwa meso awura bia mehu no Yesu Kristo de wayasa mese momla meshanwa meso awura bia mehu no Yesu Kristo de wayasa mese momla meshano Waka sama frama waka sama frama nipa bene ode waka sama frama frama ni no so nipa bene nipa bene Mesi asenia neso otien Anadia senia neso Kasa Otiango Warie Hey Ekwanje Mahano Hey in fact, I heard the Christo aya. Hey na papa no wasafata se pe. Hey e sanse what the moja bi beto ya bo eno na amanne inu mienu yesu yetumi asafata na ka ya mama mufuo na ka ya nsanfata na so moja na atoye ntino eno yesu yetumi gina ade nsase ye mo se ampaye de se o Kristo mu eno mo nam kan ruade anadu ye pagyaw anadu ye okronkron e sanse wo safata wo ya kronkron wo na wanu nam hyete se wo wia na wo niam hyete se wo wia papa ye dawase nkwa jadama oh Yesu Kristo dimu amen so frantechi nyame enhyira osori we me se wa odo hu hye mu bia no wa ye enhyira eniema bia me se o kra prehwehwe no sabre on sabeka na baby aduro no empaibo we se no baby awo bia di so odo hu hyem me se so yare da won paso kra fa hu hyem na nsa na empaibo no beba no asafo amotie nka ye King Solomon Universal Temple International ya chira kwan ni ewo Kumasi anomanye mpatase udi odura siye hono mo abro sa kakraka ba ko edim eho na asofo no wo so nya wurem odifo ba prophetess Elizabeth Dankwa and evangelist Kwaku Dankwa kofa bai omo na de asafo yi aba asasi so awieye bremu mese wo bibia chechire wo a ya wo da no ho ba bia nane hey umpai boy nyina apem no fo ni check in Solomon Universal Temple na asafo no ho emu ade a efe ni se ayo di mampaye
hey enye kukuam be sha na menye ozebia bompa ya ma ho na wo ankasa be Nyankopon animonyam asafo no wo Kumase Amanye patase se de meken so free kaje che na si post officer wo so pay taxi ya eko akoko space wo be si wo asafo na wo so pay odi for ba na sori no hono mo a wo be si wo free eye akoko space so na eba se suofia ene abrepo junction na eba si wo akoko space hono mo a wo de si hono mo a na fa taxi ni bi so obesi wo eye abrosana ni modi for ba na sori mesi awieye bremu ye asori efiada biada mpaibo kese se anompa no wotwe na mpaibo na hyase odi mampa yesa na me krade ba ko me dansa afi be ko na wie yesi na obronsam asore eti sa busumi akaya ya de be ma afi akwa wie yi ba bibia wo bia no me kanfo asafi di amawo se fa ho ebe dom King Solomon Universal Temple International so po ene wo bebre de maye ene bebre wo ho awo de maye eti mpa na ne ba bia kro bia no enye oja so fo yanto aso. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Adofo eni ahwefo nyamemma asambre mu ne ye enwen wonyame wonhyira mo. Amen. Yem paibo enana dwi se nyame a oye ne tete mremu no. This is 93.1 FM. Amen. Yem paibo se Jesus. enana dwi nyame emfa ne sanka. Amen. Yes. Yem paibo se Jesus. Abra wo ne ya adwene kro ene akoma kro ne ye bompa yi. Yes. Nyame mbesra wo. Amen. Wonyame mfa ne sanka wo. Amen. Wonyame ko koma wo. Amen. Wonyame yi wo mfi mponture mu. Amen. Na onhye ne ho anuonyam. Amen. Hallelujah. Amen. Abra yam papa de nyame asam ebra ye no bote okasa fa wo say the great tribulation. Yes. Ahunyenhia Kesian. eba. Na sambre na Onyankopon hwese ne mabenya nuhu ne yasra bone fache Jesus. na wofi wosorosoro di achaye na se bone bi mpo na eba Oh Jesus. ono awurade asanka wi mama ye Yes. na waji yefim. Amen. De sambre ya bese obi bia wutie yen se wutie wo radio so se wo hwe wo TV so Yes. ene ye mom Amen. na ye mom paye Jesus. social media platform aru nyina Yes, Lord. sana juni yembe bom Oh yes. abom paye Yes, Lord. Jesus. wonyame ebetio. Amen. Hallelujah. Amen. Wonyame a wo ye Atapa. Oh ma. Miso frawo. wonyame a Oh yeah. Oh yeah. Atapa. Oh ma. Miso frawo. enunti Yeah, bobo. Hey. Tie Yesu fra. Tie Yampago. Sadichi. enunti Yeah, bobo. daddy Tie Yesu fra. Tie Yampago. Sadichi. enunti Yeah, bobo. daddy Tie Yesu fra. Tie Yampago. Sadichi. enunti Yeah, bobo. Tie Yesu fra. Tie Yampago. Sadichi. onyame ba ye bom paye. Jesus. Bible say righteousness exalt a nation. Yes. But sin is a reproach Yes. unto any people. Oh, Jesus. Trini epeja wa mai. Yes. Trini peja busia. Jesus. Trini peja nipa. Jesus. Na bone
ɛde ahohora wɔsɛyɛ enimguaseɛ nkukuhyiaseɛ nsopa wɔbrɔyɛ ohia ne ahokyere ɛna ɛba nipa ne wɔ man so saa mbrɛ obi bia wotie yɛ bia yɛde ho kɔbɔ adeɛ n'anim ɔno okyi bɔne nanso ɔyɛ bɔne yɛsrɛ ne n'anwummere sɛ nkorankora sɛ abusua sɛ asafo ɔno awurade hu yɛ mmɔbɔ ɔmfa yɛn mfomso nyinaa nkyɛ yɛn honhom mu bɔne wone mu bɔne akoma mu bɔne adwene mu bɔne ɔno awurade hu yɛ mmɔbɔ nɔnti yɛn ho mfi neɛ ntene nyinaa ho bie wa ne na bɔ mpa yɛ sa Father in the mighty name of Jesus come before your throne of grace Father I say your word that righteousness exalt a nation, but sin is a reproach unto any people. That saith your word. And whenever we confess our sins, you are faithful and just God to forgive us all our sins and to cleanse us from all unrighteousness. We come before you tonight as individuals, as families, as your church. Interceding on your behalf, we come as we are and we pray for your mercy in the name of Jesus Christ. Yet we mind Ghana Jesus' name. Okay, Exodus chapter 20. Oh Jesus. Verse 1, ABC 5. Now 5 and also. I, the Lord thy God, I'm a jealous God, visiting the iniquities of the fathers unto the third and fourth generation of them that hate me, by showing mercy unto thousands of them that love me. Yes, God. Metia ejanom mumuyaka kwesi awon twatwaso miensa ne nan na mo meda adoye ama mpempem nara wodo mi awurade yesro no awurade se mfumuso bia wo man yaye boni bia wo man yaye enti wo man esi apene wo man wo ntotade yesro no awurade se right from our founding fathers, right from our past leaders, right from our present leaders, from the presidency to Lord Jesus. In the land. Jesus, yes, God. Jesus, yes, God. Jesus, yes, God. He kabrosi anta papoa. He pabranta di anta barabo santa. He pakapa. Ya pakaba barabo santa pa. He branta banta berebo sandi bi anta kaposia. He pakabranta berebo santa pa. Ya pabranta bara de banda kapo. He kabrosi anta papa. Hapayanta kabirebo santa pa. He branta banta berebo. He pakabro santa pa ya. Hayapayanta kabirebo banda ba. He pabranta berebo santa bi banda bo. He pakapa. Ya pabranda banta kabirebo santa ba. He pabande berebo banda bo. He branta banta kabirebo santa ba. He branta banta berebo banda bo.
Ipakabarebo Santaba, Ipakapa Yantaba, Yapakabranta Bidebo Santaba, Ibrantaba Bideba, Ayapaka Yantaba, Yabrantaba Bideba, Ipakabos Yantaba, Yabrantaba Takabidibatapo, Ipakabranta Bidebo Sandi and Banda Bideba, Ipakabranta Bidebo Santa Bidapa, Ipakabranta Bidebo Santa Bidapa, Ipakapa, Yapayanta Kabidibidaba, Ipakapa Yanta Bidibidaba, Ipakapa Yanda Bidibandaba, 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 Yabranta Bidebo Santa Bidaba, Yambere Bidebo Santa Kapaya, Ipakabranta Bidibandaba, Ayapapa Yanda Bidebo Santaba, Ibranta Bantaga Bidibidaba, Papa Bidibidabo Santaba, Ibranta Bantaga Bidibidaba, Ipabrobo Santaba, Yabranta Kapaya, Ipakapa Yantaba, Ipakabidabo Santaba, Ibranta Bosia, Jesus Christ. Ye koswa bompaye. Ye bompaye ma unbelievers. Jesus. Say baby biara. Oh. Oni pebi wo. Jesus Christ. Onyam fa ne ho ma Kristo. Yes. Say ni wura ne kra Jesus. Nyame won konkron a. Oyi atan. Jesus. No man nipa sakra na je. Nyame mfa ne sanka no. Yes Lord. Ye bompa yama. Gang of robbers. Hey, Papa Bosia. Yama don't do. Hey, Kabrosi Antapa. Ye bompa yama nipa ko biara. Yes Lord. Enya hu Kristo ya. Nyame Jesus. Yakapapa. Yes Lord. Ipapa yande berebo. Yes Lord. Yakapapa yande berebo Santaba. Papa yanda berebo. Ipaka berebo Santaba. Yabranta berebo Santaba. Ipaka papa ya. Ayapaka berebo Santaba. Papa berebo Santaba ya. Ibranta berebo. Ipaka papa ya. Papa berebo. Yapaka berebo Santaba. Ibranta berebo. Papa berebo Santaba. Ipaka papa. Yepakapapa, 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 Yapakabidabo Santa Bedaba, Yabranta Hapabidaba Santaba, Yapakabidaba, Yapabidaba, 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 Yapakapapa Yandaba, Yapakabidabo Santa. Hiya papa ina beraba. Hiya papa beraba. Hiya papa beraba. Hiya papa beraba. Hiya papa beraba. Jesus Christ. Ye bompa ya mejidi fo wo wiase nyina. Yes Lord. O Kristo ni obedienti. Jesus. Ona ma hu hia ni amaniem. Obedienti. Ona ma amaniem ona wotai. Say ye rade pese. Oh Jesus. Fesa wotai ni mu a. Ye me nkonkron hye wonde. He can go see antapa. Jesus. Ni won fi. He can buy antapa. Ibrahim tabana nebo Santa Papa. He can brandi antapa yande nebo Santa. Hey ya pa kabranta biri abanda bo. He can brabo Santa Paya. Papa kapa yande Ibrahim kabata kabiri Papa nebo Santa Paya. Kabranta kabiri Aya pabira batapa. He pakapa yanda ba. Ya branta biri Aya pabira batapa. Papa, Yapakapapa, 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 Yapakabirabo Santaba, Abrantabiraba, Hipabirabataba, Hipabiraba, 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 Hipakapa Yandabirabo Santaba, Hibrantabiraba, Hipakabrantabiraba Santaba. Jesus Christ. Pompayama Yebusia, Yepompayama Yamano. And Kwara wa my from this time, Kosi December. Wọ́n ẹ pẹ́ mọ̀ fún mọ́jà rẹ́tí. Wọ́n ẹ pẹ́ mọ̀ fún mọ́jà pẹ̀tùmí. Wọ́n ẹ pẹ́ mọ̀ fún mọ́jà ọ̀nàkọ́mọdé. Wọ́n Ghana nyina ẹnu Yesu mọ́. We are sending angelic protection, angelic covering.
Yes, Lord. As he sent forth his word, Jesus, and he healed them all. Yes, Lord. And delivered them from depression. Jesus. Oh, yes, Lord. You won't feel one with Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Right now, yes, Lord. Right now, yes, Lord. Right now, yes, Lord. Right now, yes, Lord. Right now. Right now. Jesus Christ. December 31st December. Jesus. Yes, Lord. And the people brain are pro to air planning project programming. Jesus. Yeah, the Ghana acquiring. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Ships are good. Just to share blood. Jesus Christ. Somebody I mean what can say. Or painful be will labor. Yes, yes, no, oh, Jesus, right now. I'm above for your doctor. Yes, now. Above for your nurse. Yes, now. Above for your midwife. Yes, now. Above for your gynecologist. Healing angels. I attend it to yes, now. Send no you. Jesus. Yes, Lord.
papa yanda bereba. Yehovah ya papa yanda bereba. Yo ya paka papa yanda ba. Yo ya paka bereba tapa. Ya paka bereba. Ya bana de bosata ba. Ibra ka bereba. Vi paka papa bereba tapa. 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 He paka papa. Papa ka bana de bosata ba. Ibra ka ba bereba. He paka bereba tapa. Papa ya bereba. He paka papa ya. Papa ya bereba. Ya papa 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 bereba. Hey, paka Jesus Christ. Yeah, Bompa Yama Sompa TV. Sompa Radio. Yes, Lord. Yampire Yabako Pe. Senya memfa the oil of increase. The oil of distinction. Oil Edim Pija. Hey. Nadin Sunsun ye. Say 1,000 pa. Hey. Jesus. Say oil no bawuswa. You will stand out. Hey. Now why you sunko? Yes. Ebinuma di kind here. But when you overtaking anointing release. Hey. You can overtake. Ya bompa here. Hey. Ya Antapo. oil of distinction. Jesus. Oil that make difference. Yes, Lord. Oil of growth. Oil of expansion. He can roast Oil good visitation. Jesus. I will He can papa. Ya branta banta bere. He paka brosanta papa. Ya papa ya takapo. He paka papa zanta bere. Ye brosanta payanda bere. Ye brosanta bere banda bere. Ye brosanta bere anda 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 bere. He paka papa ya daga bere. He paka brosanta paya. Abranta banda bere. Aya paka bere. Jesus Christ. Vampire memu workers. Up a group of people who share tax and power. Reporters and journalists. Yes, so no rather. Jesus. Some power workers. Baby beer when them beer. Was bambo. Jesus. Was bambo. Hey. And to one so. Yes, Lord. I mean, you won't feel Monsieur and Jesus. I mean, you won't feel the Pabano for Jesus. I remember when Yan Sasson Kwa. Yes, Lord. What did make a difference? Hey. I will yes to Christo Dimo. He bros Vampire Swam Juma. Vampire Swam Juma. He cabros Sankano. Yes, in a nisso. Your so ye. Jesus. Man in Bremo. Jesus. Where you sitting? Ya paka bere. He paka basanta. Ya branta bere. Ya paka papa ya pos. He paka bere basanta. Ya branta bere. Ya paka bere basanta. He paka papa ya. Papa ya bere. He paka bere basanta. Ya branta bere. He paka bere basanta. Ya branta bere. Papa bere. Paka papa. Ya paka papa. Ya paka papa. Ya paka papa. Ya paka bere basanta bere banda. He branta banta bere banda. He branta bere basanta. Branta banta bere. Papa bere banda. Paka papa ya. Ya branta bere. He paka papa. He paka papa. He paka papa. He paka papa. He paka brosanta papa. Branta banta bere. Aya paka papa ya bere. He branta bere banda. Papa bere basanta. He brosanta papa. Jesus Yeah, Christ. Vampire metie phone and shafua. Sambre, one young rain. I will do Sambre. Yes, Lord. Adanu David Bisa said, so any be binti. Hey. Any be binti no be na ye. Yes, so no radia. Hey. Yes. As many are the plans of a man, Jesus. but the counsel of the Lord. Hey. And to see a brain, now when the patrim, the one young couple to and This is yeah, Vampire 93.1 Sambre. Jesus. Remember nature to umbre, Mama. Hey. Yamemba na wie ya pa. No mani si. Ibranta banta bere bere bosia. Ipaka papa yanta pa. Ya branta kapane bere bosanta pa. Ipaka branta bere bere bosanta pa. Aya brandi bere anda kabere bosanta pa.
Ipa branta banta kabide bosiata. Ipa branta banta bidi bosanta. Ipa branta banta kabide bosia. Ya papa ya tapa. Ipa kabranta banta kabide bosanta pa. Ibranta banta kabide bidi banta pa. Ibra bosanta pa bidi banta pa. Ipa kabranta bidi bosanta pa. Apa ya tapa bidi bosanta pa. Kabranta banta kabide bidi bosanta pa. Apa bidi bosanta pa. Ibra bosanta kapaya. Apa ya takaba. Ipa kabide bidi bosanta pa. Abranta bidi ba. Ipa bidi bosanta pa. Apa ya tapa. Ipa kapapa. Ipa kapapa. Ipa kabranta bidi banta pa. Apa bidi bosanta pa. Ibranta banta bidi ba. Apa bidi bosanta pa. Apa kapapa ya. Apa ya tapa ba. Ya paka bidi 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 ba. Ipa kapapa. Kapapa bosanta pa. Abranta banta bidi ba. Aya branta bidi ba. Ipa bidi bosanta pa. Ibranta bidi ba. Ipa bidi ba kapaya. Ya paka papa ya. Ya paka bidi bosanta pa. Jesus Christ. Yeah, bomb pay last batch one. Yeah, bomb pay my yama midi 4 bar. Yes. Prophetess Elizabeth Dankwa. Yes. Yeah, bomb pay my yam papa evangelist. Oh Jesus. Yes. Yes, so no they say. Hey. Yes, God. And you busheni na. Jesus. King Solomon for me. Hey. Yes, Lord. Jesus. Yes, Lord. Ya kabosia. Ibrani anta baba. Ya paka baba ya kabosa tapa. Ya paka branta bidi abanda. Ya paka brosa tapa baba ya naba. Ya paka branta bidi bosa tapa. Ya branda bidi bosa tapa. Ya paka baba ya naba. Ya paka baba bidi apa. Ya paka bidi bosa tapa. Ya branta bidi abanda. Ya paka bidi bosa tapa ya nebe. Ya branta bidi ba. Ya branta bidi abanda. Ya paka baba ya naba. Ya paka bidi bosa tapa. Ya branta bidi abanda. Ya paka bidi apa. Ya paka baba ya. Ya brabada pa. 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 Jesus Christ. Yempa ye chato. Ye bompa ya masante mewura. Ye na otumfo. Setutu. Abebio. Asante mewura no. Asante mewura no. Bebio wo bia. Jesus. Nyame ntina nim nkyira no. Wo so abammo nto no. Yes, Lord. Nyame ma no nkwatinti. Oh, yes. No bonu for no Jesus. Yes, Lord. No bonu for no susu. Ewurade yini film. In the name of Jesus. Ya papa. Ikabosi adabada de. Abranta de bosanta kapaya. Yes, ye papa ya ndaka de. Abranta de bosanta pa. Papa ya ndaka de bataba. Papa de. Ipaka papa ya ndaba. Abranta de bosanta ba. Abranta de. Ya papa ya ndaba. Ya papa de bosanta ba. Abranta de Bidaba, Hababidaba Tapaya, Yabrantaba de Bidaba, Hepaka Papaya, Habraba Santaba, Habraba Tapaya, Hepaka Papa, Hepabidaba, Hapaka Bidaba Santapaya, Nebidaba, Hipabran Nebidaba, Habrantaba Tabidaba Santaba, Hepaka Papaya Taba, Hapabidaba Tapaya, Habranta Bidaba, Habraba Dabidaba, Habraba Bidaba, 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 Habarabidaba, 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 Santa Paya Dababa, Hebidaba Kapapa, Hapabidaba Tapa, Hepaka Papaya, Hepaka Papa, 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 Santa Papa, Jesus Christ. Yeah, bomb pay chato. One in ya one. Adina sutumifo. Jesus. In dimafuni and come off. Yes, Lord. Was the answer ya bomb pay no rather wait ye. Oh, yes. Na bra ye go subo no yama yanda da. Jesus. Ensranka wudi. Oh, yes. Don shire ba queen. Cows. Say wonam sa dwumadie we so. Yes, Lord. Na wasra wo ma. Jesus. Wonam dwumadie we so. Oh, yes. Na wayi wo mafi mponkyire mu. Jesus. Wonam dwumadie we so. Hey. Wode wa je ne fa hudi abra wo. My God. Wonam dwumadie we so. Jesus. No bi biara o tie yen. Say ye TV so. Say ye radio. All the social media handles all over this universe. Yes. Be biara
obi bia e hwe ye Awurade mo wayare se tumi Yes Lord mo gie tumi Yes Lord fa hode tumi Jesus mampeja tumi mankoso tumi mayedie tumi mapomudin tumi emfa wo manomu Yes Lord wo ma wo mpontremu a yama nkokuru sensan wo so bi wa manie mu a yama nkokuru chichaje no so bi yare do wumpa so doctor declare ne say ade enchena ma wusore tumi no enkanya no wusore tumi no enyane no esese urade wa wode wagie ba mo gienye wo madia mo gienye wo madia yes Lord mo gienye wo madia yes Lord e wo Jesus di Jesus amen amen papa me da se nyame enhyamo amen na ene mpaye no aso otiasefo nyankopon eni amen na de ba ko a meyam hyehye me se afe ba suseyi a emu nsam no doso ti papa sa topic we ni ye nhwe ni yie si ye ba ye nyina so yie nse mu nsam na no den accident ne yade ewom ti papa odaroma we de mesre si ye ba no ye heda nya time e wo ho na enkrayade so atan ba na ye ntutu ne ma ase na nyame be fe so no age Ghana na wi ase nyina ofadu ye be kɔ anoma che so a ojibo King Solomon Universal Temple International ya ye kira kwa wo Kumase anomanye mpatase sabre ye ne num bedi sa ahyiamu yi kofa bai evangelist Kwaku Dankwa ene prophetess Elizabeth Dankwa ya osomafo Peter Atabwache eda ano na ochinchim stiano ede ye koboshe asase sabre sofo Paul eba beduru ha bi sofo mama Grace manu so ewo ha na sofo nantachi sabre nso wo ha ana brother Same sabre ono so wo ha ne mpa na ano de o na brother Ado ono so ewo ha na papa yi on se ni tiri no na se dem si pena asem no na mi se David Ameka ye sori akwade na papa nim se oyi adwene ni bibire no wa ma mbie na mesre se chire no mene ne beka ho asem se meka je meka na onim se ye ha di medana se pa nyame enhira no papa obebo organ no nyame onhira no nkoso na onye okese ogese nyame enhira ye be sori na yakọ se dem di ka kan se anoma o che soro a ogebo ye kọ ama Kingston aba abetoaso